Na jutro bude pokvarena s dižđom, bude duć slabi jugovostočni na sjeveru Vojvodini, vostočni i sjeverovostočni vitor, a vazdušni pritisak bude pod normalu. Minimalni ranjski temperaturi od 2 po 4, a maksimalni od 5 na sjeveru Vojvodini pod 6 na juhu Banata. Na ponedjeljak novo pohmarenje prinoši dišć, a na zahodu Srbiji i vlažni šnjih. Vitor bude sjevernih naprijamuh, a vazdušni pritisak ostava pod normalno. Na utorok bude žimnjejše s dižđom i šnjihom i u nižših predjelov zahodne, centralne i južne Srbije, s formovanjem šnjihovog pasma hrubini od 2 po 10 cm. Na horok mocnejši šnjih, s daljšim zvekšanjem hrubini napadanog šnjihu, ta na Zlatibore po sredu rano bude i pol metera, a na Kopovniku od 60 po 80 centi. Na sredu rano bude mraz i mestami molha, a predzeń slunečni intervali s zvekšanjem temperaturi u odnošenju na utorok.